Добрый день! Вас вітаю вучениці 8 Д класу Державної установи едукації, середня школа номер 23 города Борисова. Тринчикова Анастасія. Тема моєго проєкту – культурні традиції і обряди родного краю. Народні традиції, святи, звичаї і обряди передаються з покоління у покоління. Гэта наша нацыянальная культура, спадчына. Тое, што дазваляе нам не забываць сваю гісторыю і адчуваць сябе беларусамі. Чалавек, які памятае і захоўвае традыцыі, мае непахісную жыццёвую апору, устойлівую падтрымку, у яго выхоўваецца пачуццё ўласнай годнасці і нацыянальнага гонару. Актуальнасць маёй працы. Каб добра ведалі гісторыю свайго народа, патрэбна больш не толькі расказваць, але і паказваць цікавыя абрады беларусаў, бо толькі праз іх мы больш даведаемся і прадстаўляем, як жылі нашы продкі. Мэты праекта – выхаваць у вучняў цікавасць да гісторыі роднага краю, да абрадаў, традыцый беларускага народу, любову і павагу да сваей зямлі. Пры напісанні праекту ў першую чаргу я звярнулася да кніг «Памяць Барысаў і Барысаўскі раён», «Святы і абрады беларусаў». А таксама святочны калейдаскоп, беларускія народныя абрады, беларускі народны каляндар. Цікавыя павер'і і абрады ў маёй сям'і мне расказала мая бабуля, Кушнярэвіч Тамара Егоровна. А як святкавалі каляду ў горшы, нам расказаў мой стрыечны дзядуля Вячеслав Шпакоўскі. Ой, дядулька, давай скорее поправлять столы, а то зараз придут гости, а мы что-то трошку припозднились. Давай, моя государыня, давай, помогай, мы и будем поправлять, давай. Батька, послухайте, музыка хочет, мабуть, гости до нас. Ой, гости идут. Они же ще оладки не готові. Гости идут. Чего гости идут? Ой-ой-ой. Добрый вечер, добрый вечер. Молодая господиня нас сегодня не сустракает. Может, и дома нема? Дома, не гуляю, оладки розчиняю. С Новым годом! Будьте здоровы! Жадаем счастья тому, кто живет в этом дому. Вітаємо, дорогі гості. Дякую, що прийшли до нас. Витаем, давно вас уже чекаю. Ось і дякую вам. Проходьте, дорогие гости. Ты по гостям заходить, да на лаву посадить. Коли ласка гості, сідайте, дивакол собі поглядайте. Наша ж батюшка давно уже оладок напекла и самовар на стол поставила. Да и мы не с пустыми руками пришли. Давайте, девчата, ставьте все на стол, что принесли. У нас у школе ёсць гісторыка-этнаграфічны музей «Наша спадчына». Вялікую увагу ўдзяляем падрыхтоўцы і правядзенню народных святаў і абрадаў беларусаў. За свой час мы правялі такія народныя святы, як пакровы, дзень памяці дзяды, зімовае свята каляды, свята грамніцы або страчэнне. Свята сустрэчы вясны масленіцы, рэлігійнае свята Вялікдзень, абрад уваходзіны. Вучням падабаецца ўдзельнічаць у падобных тэатральных пастаноўках. Мы стараемся шукаць адзенне, як у той час насілі беларусы. Рыхтуем стравы таго часу, развучаем песні народныя. Сцэнарый святаў шукаем в бібліятэцы. Добре, що справилися. Як хутка час іншить. Бо сьогодні уже восінські дзяды. Час і вечеру поминально ладять. Я присяду. Здається, стомилася, покуль на могилках побула, але легко на душе от того, что быццам сустрэлася со сваімі. Кажуць, у гэты дзень продкі маюць магчымасць выйсці ў гэты свет, паглядзець, як нашчадкі захоўваюць традыцыі, як вядуць гаспадарку. Пэўна таму людзі кажуць, што яны ўсё бачаць, яны ўсё чуюць. Здаецца, ўсё добра зрабіла, знала могілкі бярозавым венікам, каб задаволіць сваіх пахаваных, пачысціла, прыбрала магілы, принесла крыху печива, цукерок. Людей шмат на могилках. Добро, что обряд поминания продков дошел до теперешнего часу. У гэтым свете наша повага
ушанавання памяці нябожчыкаў і міласэрнасць да жывых. Не маем мы права аб гэтым забываць, бо наше існаванне вынікае з колішня. Варта ў гэты дзень запаліць свечку і пяшчотным словам памянуць памерлых продкаў. Матуля, А, добре, что ты пришла, я уже двое Ладно. а я давайте вкусненько приберем в харе. Позови мне вот это. А ручник дочушка вывешивается в окна, и как душ нябожчыкаў могли познать житло своих родных. Ой, Матуля, а вы уже и стол накрыли, и страв тут сколько. Страва дочушка напоминает на столе всем. Это кутя, полевка, бляны, яешня, сыр, мясо, пешево. Гляди и запоминай, а еще учиться, як без чего готовать страву. Ну что, родная, час і свечку запалювати. Так само звертаємося до наших бабуль. Ось, наприклад, які цікаві традиції і повір'ї розповідала мені моя бабуля. По старым поверьям, Новый год нужно было встречать во всем новом. На столе должно было быть минимум 12 блюд. Соответствовало количеству месяцев в году. Ну, а вот по поводу купания, которое ты меня спрашивала, когда девочку первый раз купают, то под ванночку ложат книгу, чтобы была умной, расческу, чтобы была красивой всего, и обязательно ложили что-нибудь типа нитки, чтобы была рукодельница, хозяйка. В ванночку всегда добавляли немножко молочка, чтобы была личико беленькая, телька чистенькая, золото, чтобы была богатая, и потом так называемая бабуля купала ребенка. У цьому проєкті я розказала не тільки про білоруські обряди і традиції, але й про традиції, які заховалися на Борисовщині. На мой погляд, я справилася з поставленими метами і задачами. На гэтым моя справа не завершаецца. Я далей буду вывучаць традыцыі і абрады маёй малай радзімы. Буду ўдзельнічаць у святах. Гэта цікава і пазнавальна.